Nihang Karbi Baptist Association ang kangkedo Nihang Longri Baptist kajalang ama itu pen cipatir piponsi kedam tang ni pai kresi pen kreket homar ni an ni thoma parman Ingdeng trokebra trok ningkan ese gamai pi koilamati jang etlangsu Baptist amondulia long mesen pen pajut pon Ingdeng trokebra trok bangso NLBKA Ningkan ese gamai pi kapaman ponahut ningkan ese ke claim kedam nang jipu pen danglok ason lam the chingwai jingsai padupon Bangso mai PSek Christian Lapen methang ka charjap pot happy and ponsi abarim KABC mission chunbang lukrong parpen NKBE risonim so chunbang Martin Timung atum pensi than parjuponlo Bangso hut kidam tang surihini ra inkore sianing kana hut kapachun ponun e saya mudoan pining surihini ra inkore hinian ingkan ke claim kedam atum pen kapachun ponjia phan pachini pon Lapenan parta pining surihini ra inkore hinia sengkan ke ja ponjia phan setame ar pukang vai padupon Kangwai Ponoteng Pen, Dokhora Baptist Church along Pen, Rupsing Singh Narapan, Maipu, Daikrum Baptist Church along Pen, Monsing Biapan Dun Maipu, Rihajan Baptist Church along Pen, Noah Phang Chopan Chun Bangarpu Pekpon. Halapu Nimarlia Mai ke Japon Japanpura, Rongtharve Baptist Church Pen, Ilina Teron Piapan Maipi, Dokhora Baptist Church Pen, Probina Bepiapan Chunbang. Risonim So Mai ke Japon Japan, Longdon Baptist Church Pen, Gandhi Timung upon Maipu, Arlongpira Baptist Church Pen, Sabitri Kropi upon Dunmai Pila Pen, Chokihola Baptist Church Pen, Joning Tiapan Chunbangar Pekpon. Lapen Bidi Sore ki Pidunjia Panpura, Komol Rongpar, David Sonteron Lapen Sonjit Krotumapan Bidi Sarapu Pekpon. Koilamati Pen, Samson Intila Pen, Chokihola Pen Sonjit Kro, Karbiang Long Life.